Kublai fi baro pidangi pe ye ke khubor jong Mawphor. Habagini acha prang bat ke khubor hakani ke pol to gini pe igi mat ke bakong san jong ke khubor kumni. Isir khai ke bamsap hakini gisngi wadi ke yo kam yo jam lahapan shia the da kador ong uba arden. Ya kendo lang kisam la puli khasi ke skul ba RISD USTM panwanra ke jingetli bat long shipara. Penkop buram ke RBYF ya khatwei ngut kisam la nari boy kibla pas ba ha ke SSLC nongpo. Play ke DC ya ke VIP gallery balai fusan lang jong ka nonglang sport club Hamadan Penden yo lengdo. Kipat ba halangpi ki kwa ban pen no yo put usam Meghalaya but Assam border dispute. Play ba Renington ya ke debor leo South River viewpoint hatenai. The Saula North job ka OBN SPCCM ya ke DC United hak jingle kai parlok. Uba ardan milar basaya moit u President jeng ka Voice of the People Party ulong bahak ni kisngi bamenta ka jimbam sap kalanang jelay haki bebun ke benta lakalong hakayo kami ujam barwat banlong MLA ru haki ni kisngi lahab ban syuthir da kapisa. Ya kane uba ardan milar basaya moit ulong haka general meeting ka banengkong jeng ka party baru ka jingpan mam semai kenongkit kam haka yingsa jeng u halat kor ngaton umon. Ulong ru baka VPP kadeka party kabanya khoni kini ke jing bat banwanra ke jingkalai ke jylla Meghalaya lemba ki matrekam baka party hak ni kasngi kal suj lashor. Voice of the People Party is an alternative to the people of the state. Nagam ta gitu ki bangimong ngim don latin le kuno habjit uturujo habjit ken yo bai pisa. Ani ken kadai kata alternative ani ken kadai kata kalat nagam ta ki pai pa jongari back in one shikmat. I am also sure that people of the state are longing for this to take place. Ngemartin kum ginagaram jongo BPP baki paibaru kila up community ka bakum gani ka sni bagan wanja bagan ni ka party ka banwanra yaki mat ki basai ki nongnim ki baskem am tang ban shi tho khana ya ka pisa. In these days when we want to become MLA we have to buy. Lahaban thiet banlong MLA nrehadin ka election pat layo snow manta shrum shring lalai kamnas kadan dagador lalai kam pulit kadan lagador lalai kam nahikai kadan lagador lahab shi thiet segi pat ba pat ki kam ki jam hagi ki si adu kanno kolong ga jisha ngatrai lada kamdan ga jisha kan mi ke jinge kran mo ban apply ki kam manta kam shong aga jinga jo usamla ni ka samla ka bayi khun ndai ka shong kanu kidan pisa lamang kata ka jing jylla ka jing shlor juga bamsap kala nang syukai kumbangila pen bana bat kumbangila ong haka por ngila thawi gani ban thawi gani ka party baga thonga jingi kalong kumnu banonra e kata ka jingla ka bishisha. As we have already stated when we announced the formation of this new political party, that our aims is to bring about a real and complete change in the governance of the state with a strong, clean and decisive leadership and also an all-round and an inclusive development. I am therefore very thankful to all of you for your willingness to be part of this effort to bring about change in the politics of the state. Change is possible only, can take place only if we can get the support and cooperation from all the people who are concerned with the well-being of the state. It is therefore the duty and responsibility of each and every right-thinking person to support this effort to bring a real and complete change in our state. Nila kula ramenta nila ong bagi kwa banwanra ya kata ka jingkala. Ka jingkala kanamla banwanra tang lingba jingi kisan ringot ki ba play jit agani ka por ringkat tang ba pi. Ringi hapan don ni ka jingit play bani don bynta. Namar kata ka daw nga ai kublay ba play one shakmat. Bani don bynta agani ka jing sedang ya gani ka party. Kumaladak pan pamana di kinong karen ki bahmat kani ka dai tang ka jing sedang. This is just the beginning. This is just the beginning of our journey. Kadai tanga jing sedang jo ka jingat linti ka jingi. Hakani ka liang ba hakani ka bynta.
We understand that we have to tread a very difficult path. Ni sungtho kum ka party ka ban yeng persya ega bor pisa ha ka por election kandai ka ba etam mini ha ka jingat linti. Therefore, no matter what comes in our way, our commitment to the cause will not be weakened. Namangta abing in right foot, in right wrong ba. Ja ka baca long ka balong ka ai ka balapan wan ha ka jing ka jingi ha ka jingi kendo henry onum pen kratno ya ka ta ka jing kut jimot ka jingi ka bangile kut jimot banwan ra ya ka ta ka jingla ha ka nei kari ka be ka jingi. After we depart from here, I strongly hope that we will go back to our respective places with a renewed strength and commitment. Natip on ngilay klat no nang ni happen ya late no asala ki jong gi gisam nre har ringkat bat kata kaba ngiliyo ya kata ki jingpun shot bor ki jimot ki jiprakat ki jingi aga dono kamen sim ki jingi bat pen scam ya kata rai rang ba kaba ngilarai wat num ala bati wei ten kren persya ya kan nongrim nringin pen smutho yaki bagadan tang kawai kalinti larangi kwa ban I ka jingkerman nam tagi long din mandin bakata ka dei bet tang bangin yok ya ka sinsha ka khadar ka khot. We should also educate others on the urgent need to bring about a change in the state. Therefore, let us together work towards achieving the goal. Namar kata ka don kami ngi bangin night nang ni. Ngin pen klan ya ka nongrim ngin pen shai na mi ki wei khnang bangila ban I ya kata ka jingkala. Ki Samla Pule Jonga School ba Regional Institute of Science and Technology RIST but University of Science and Technology Meghalaya USTM mentake sngi ka khatkhandai tri kunai weng aja apwe kila penlongi ki jingi kendo lang jong ki Samla khasi badangwan ban pulit chmai hagate ke school ba na ke benta ban penlong ye jing itho ithau bat kumjuru ban long kum shipara ban yatli hagate ke school ba yakani ke jinga lang ka tip kum ka freeches meet la penlong de ke KSU RIST USTM unit hagate ke jinga kendo lang bonna ki Samla khasi ke balik puli hagate ke school ba kila poi hagate ke sngi ban la sakhiru daga jingron lang kinong elam ke KSU na ke sengkeme bakentup yoba Donald V Thaba General Secretary Samla James Hitler Mapnyang Assistant Secretary ka sengkeme ubadeiru General Secretary ka KSU North Khasi Hills District uba Lambok Rembai Vice President ka KSU North Khasi Hills District badru kiwi pat kinong elam nalor ketika jingi kendo lang jongki Samla Pule ketika school ba hagate ke sngi nakaliang ke KSU sengkme kala yoru ban pen scam ye kinongkit kam bethamai jongga KSU RIST USTM unit nakabenta ke samoi tre kam jong usnem araja arpuwei arpuar kabadeiru ka unit kabapei kerpang ye kabha kamian ka ekation jongki Samla Pule hagate ke school ba bat kumki Samla khasi kimri banman kanu ke jing ban ke jing sha thombor henry bekinlek ban wa jing stan hapadeng ke jingkemen bat ke jing suk jing sain hagati ke sngi kum ke jing songo na kaliang jongga ke SU RIST USTM unit kala ISU baru yakinang elam barim daki momentos kum ke jing sa jingkin mau halo ke jing shakri jongki hakeseng hagati ke school ba balapan phu pen pheng ru yakati ke sngi de ke jing shan ke jing roi ke jing pen iriam bal shimmenta de ke Samla Pule khasi bachmai hagati ke school ba iwe ke chikem ke jungi sinat halak ya ke cek ndrio borok oi kabamut garkom ya ke jonga garkom perkhat garkom pertai ke jongpi ke halang ya ke cek ndrio kasi lamar barang belum lang ya ke jinglong ke jingman ke jonga ke jongpi ke jong borok kepada nakani ke kamera pada borok ikut kasih kara apa beri menutrat dapat I kejat pendiriu ke balong kundur lah kade kejat pendiriu ke baklai lain kade kejat pendiriu ke batolak lah kade kejat pendiriu ke baslur lain kade kejat pendiriu ke bakwet lah kade kejat pendiriu ke batresitom lain kejat pendiriu ke bacaitu ke baalya lah kade kejat pendiriu ke bateli lain kade kejat pendiriu ke bapat bapra kalau kumlong ke jonga ke jongi kade kalau pejit kedua temat jong kejat pendiriu kasih Bareng aku berpesan di Jakarta. Nomor abang ipet ni pai sebelum sedang ni justru lah pos kapor bagian lokasi ujateli lokasi undan kesak kapong lokasi
Undan kata kaman yang benyele nak berta jumari berkecek tunggu. Tenten berkecek bendiri juang ba balik bendiri betul. Dan yang nak penong pengangi poskul baru syukur rada ngade bui samla kasi. Nganong lamtre bajuan dekat kinyesu. Ai bagi juan samla kedat menu-menu lada kanu jike ada problem ngasa kontak samla kedat. Kata ade kawai kecilong kecek bendiri bujungi kejulok. Bagaimana kuat berpesan itu yang ni bah, pun kita kini berpenduk pendam dor. Lamar mengidamkan kecingin terelang, mengidamkan kecingin teli. Bahkan dan kata kecing sungai juga riu berkecak riu. Ini penting dalam gampak lah. Kalau sedang riu gampak sudah kenal. But kalau semua ini salah atau lupa kita ngelam yang bagi pun bah kecingin baru kom. Hakabah kadang kata discrimination jadi kita kecik syaiben. Jadi para dua pasna. Kadang kata kecil song-songan juga sama aplikasi nomor kecil palang kecil ada bor jadi pak kecil beriu ini kidong imat tiba ngasumpu bah isaula kasih kecil sempurna kecil anggur kecil kuah kecil kelak iwajak mat punya so bagi isu Khadwengut ki samla pule ki blapas bhai ke secondary school living certificate SSLC examination jong usnem araja afuwe henekas ngi ka khatkandai triku naiweng aja afuwe kila shapan ko buram hakriva youth federation ya kite ki samla pule lapan ko buram haka jingalang ka balapan long ha umsning bat na kite ki khatwengut henyangut ki degi samla kan thei bat saungut ki degi samla shinrang ki bade ki samla ki balapas na ki school bapher ki baha bapo jong ka rivoi district yakani ke jingpen kup buram lawan manesa kylleng dau ba preston tensong sembut metri rang ba ka jylla nang tau ba Jason S Maulong MLA ka umsning uba miral bonds am MLA ka nongpo uba bipul thank you president rang ba ka RBYF lembat ki wei ki rang ba bat ki noyalam jong ka rivoi youth federation haga by day bat kani ke jingpen kup buram jong ka RBYF yaki samla ki belapas haga SSLC uba Preston Tengsong nang tau ba Amiral Bonds Im MLA nongpo lembar uba Jason S Maulong ki balalik banishment ta haka program pen kup buram ya kitik balon shakman haka SSLC ki layaro ka RBYF namar bakla shimkia haka ban pen kup buram ya ki samla ki balon shakman haka ni ka exam SSLC ban kiloong bakani ka jing kan mau jongki ban pen kup buram kalong kum shibenta ban kentiu ya ka puli puti omtang ka district henry ha ka jilahi baro ka way Nalai school ki jingkren jadi ke orang ba hanya jadi isu. Ka Ribhoi district ka ka way naga area ka Bakiu state na kejelang kita. Hidupan tip kita. Naga benta kali district South Nen mensua ka dunga. Nilai this year, flat touch 70%. Dikatakan dari pulau berkelau. Tambahan dodi bisa om kinumbuai dari bisa itu. Mengerti. Om riu nang buai dari bisa itu. Anak karoi, kaki usted, karet kalian, kamai kaji, anak kawan nawe pak kadestir. Hei buat ailat kamu. Ngapa keren buai nang hasi. Bimbang berkata, tansi lain kejibut kemampuan lain, kemampuan ini sedang hidup. Kawai kebangan sebenarnya, abang akhir marui kejibut kisah mahalan. Ada jylla kejumi. Lada nombor kelak, presiden Ukraina, Dunai keprasa kali. Mereka haji kumpunai ke plasma beli kisah kawan. Nana kalian bagi perlu beli lihat dan review yang ke existing land transfer. Lepas tamu, boleh kita betul-betul teliti beliau di hari kerja ni saya bisa beristar legistar sendiri. Kaya lebih mustahil ini. Ketan. Tang nama bangin om bangin siya bangin kita. Legistar sepuluh pagi jela.
Keep the young slow hard, let it put on the kids, push that. He did that, he gave him on me. Yet, not with a bit. Tambang next head. Ugly the lamb. Kita keren kita lura yang birokrat seperti kuat ini officer rumah pokok jylla kan ini kita nak kembali pun kita guna aduk kertas kita don tadi IS atau buat jorsing sih dengan pemorong kita don tak aru KMCS ikon DRC buat ikon birani kita don tahu boleh MPS buat di Mawphor kita dulu doktor siladan kat tu kat ni, engineer siladan kat tu kat ni, kibalami nak kamera boy ke jumi. Doktor kibalio ketan PhD kelas standard kelas ni kita ke sorong. Isno kan ke tu itu sama. Ini bayo ke awal mana si kibalan kat ni bikin doktor ya. Kiranggang miliki berjaya ni. Have a long way to go. Kijengnya di babun, kijeng kukiang di babun di Banangwan. Ini kipok tu ya. Kikimi kipa, kikesan ini. Kidon kilongging, kibalak pun kesan. Kidon kilongging, kibawan kilongging, kipeduk, kibakruduk, bahap pendian, keram kesan, penkesan sul, jadi kun ksil di yoki. Ku kisah nanti. Min buram. Min yau yang akan dikaji kurku. Kalau gigi kipa. Kila bersama, kigarbian, kipai, kibenyok, payok, kibla kersan, kipi, kilang borok, baginlong, bumi, baginlong. Mengaku asam keutang sistem lokal bagi sange, yang ketulung yang pun ini program mangi usok, yang kecingkai sungi kebarik saya kita kikun, tiba wasekmat napok dari distrik. Lalu apa jadi news, kita print media, lalu jadi social media, newly, kui diseng kita ai, kita ibu sampun, lalu part yang kita jingga. Ada tak keribui federation pan, nijitan si pemut kebeni, pengkup buruk yang kita pemut kiwan top hak SSLC examination. Dan sen kebeni nalong yang jingga, nilong paling perhatian orang yang di SSLC. Kita ke higher secondary, kita pendek yang higher secondary examination ke Joki, Henry Bakru yang kita ke degree, kita pendek yang degree dan postgraduate, lalu yang PhD ibarat nak dari Bui district. Henry dapat pelajaran yang kapor, ngasihkan nak executive committee, batu hak ini ke state rumah tani pendek suai, pendek apa nilai juga nak kapor. Ada hadis dalam bernuan pagi perhat yang kata kaji pendi, jongi yang pun jadi perhat bertumai habok dari Bui district. Ka Deputy Commissioner Jong ka Southwest Khas Hill District, ka kongsi khar kongor IAS, mendaka sengi ka khat khandai trik unaiweng arja afwe, haringkat ka jingadon lang Jong ki officer sorkar, kalayo ban ot ya uribon kum kadak ban play pan ba ya ka football BIP gallery, nonglang Hamadan Penden Yau Lengdo Southwest Khas Hill District kabalamang pisa hadu lai pesan lak tengka. Lak ban kido baya ketika football BIP gallery lasdang ban pentre hau naiwing araja arpo balayo ban pendep hau naiwing araja arpwe kabadi lengba jong ke scheme Syama Prasad Mukherjee Rural Mission bat la pentre yaka daga jinge trelang ko office DRDA Southwest Khas Hills ka Shnong Nonglang bat kumjuru ka Nonglang Sports Club. Shushu la ban ong baka jingtmu bakongsan jong kane ka long ban wanra ye ke jing tre kam ne ban panya chakmat na ka banta ka kam ile kai ha ka dong ka thain bat ban ajing shakri ye ki samla om tang ya ka Shnong Nonglang Henry wat ye ki we pat ki samla ka dong ka thain jong ki Shnong ba marjan ki bala ban penun kam ya ka na ka banta ki kam ban kintiu ya ka kam ile kai bat ban long ru ka lat bagi samla ki badon ya ka sab ha ka jing ile kai kinyo ban wan ki lan met kat kum ka jing pen be jong nong penya jong ka sports club ya ushabi jong ka football BIP gallery Nonglang la IT show secretary jong ka Nonglang sports dauba Enbin Kharaswai MDC Barim jong Kamar Kuat constituency
pensit pensinga ye kini kesengi da ke jingroi pediang sauba da ki kena school jong ka RCUP Nonglang bat da ke jingroi bekerpang na uba Sentalin Snaitang President kan Nonglang Sports Club. Kabu ni ka mana jing khublai ka bekerpang na ka benta ka ni ka por ka binglayo ye ka gallery VIP ha ka ni ka jaga kabalong ka jing sorong na ka benta ka ni ka shnong namar kan ai ka mensim ikinong ini akai mana ka juga poru kalong ka burom ya ka shnong hibro ko wei begindon kum ka ni ka jaka haba kiring rangba jong sarkar ni jong ki wei ki program ki wan kinyo bani shimenta bani don hakaliga galeri ka bi internet ngari ro igi nong penyat mat khantam ya ka sports club bani ka shnong ki bana try hok bani yo kat ka ni ka jingtai mat kawai ka jingatu ka janga kalong ba somha man maintain ya ka namar ka julong hangi ki khasi penar bah beniyo kanu ngi sukhan baik bani ka mar sor keri habor bayo ni penan burom ya ka anda galerim non bepek wan ai bakani kan long habis nong lang henry itu penyakit kli lang ban ya pen baha penitenat ya ka akwa ban ong ye phi bakani ka stadium ka don ka jingmut ka bakhya bha ban ka de ka jingkar khu shisha bakala long kum de bat nga congratulate yaki dongshak shnong ba hapdeng hapo shisnem bakila ban thau yene ka gallery ka ba ipo ipieng ba ru haki kilaru ban thau hakapor baka dan ka ne ka klam kamde ka kam ka basuk hendai da ka jing tre shitom jongpi pila ela ban pen thau kumde ban bengila ru ban ple ya ka ne ka gallery menta ka sni pe Masyukwa ban ong epi metaba mensyua ngiset perkhat ba kani ka sports ka jingle kai ka ding tang ye ki kena ki barit pat ki shu le kai tang ban shu pen yat ye kapor mo ri menta ka perthei ka juk menta kala pher ba namar ba ka sports menta ki sports activities menta ru ki longkup ki career Kibriu kiba tebet ya kaki niki sport kila ruban imja Kajingwan juga arngut ki menteri rangba halangpi kan ompoi shanu henry ki paiba ki kwa man penbet no yo put usam ong uba laksta je nong ten uwe ne ki rangba nagashnong nong mauleng utei urangba ulakun turu ya ki nong elam ka regional committee on border dispute bakin penkloy pan ai no ya ka kaipot sheki a sarkar khanang bagi paiba kin sukmen sim bakin tip lakin ham shaka megalaya ni shaka jylla asam ro Jingwan jong kini ki armut ki minister hagani ka siba ar wala ka kum ci sutu jonga ga jingwan jong kini ki armut tip la kini ki armut ki lan em ban rai parti sayu pusam hakachi sutu jonga badai ngaso kum bagi jingwan jong ki ngaso kum ba kimla position sendiri dan rai naglan jongi क्योंकि नौशेषनों गुना कपूर जंगले का बॉर्डर मिले असम इसो बा ओम्बे तंग चिong jonga mroi ndai kisur ji ba ba bubun balang ji bisong thauru ba bala ko muru ide ban kudno ya berpisano ini pusam kudno ya kan ji ke japut mari kwa balada kan poi sinu pusam de ban petiknano nang ba karep karyang ketep di peri kak juniru nama hilang sisa hangno hilang sisa begitu juga hi nak berta ke dekat tebut arliang mo na jisu juga hi ngap phat marway ngam subit man IR board boy brio ndai ko dai bisno thau jungi sino moleng ha maki marjan hamiru bisno no suram ha moleng hadu mentangim nadu sem ar hajar khatway ha mangin don shu kejing tebut arliang marwar ka sing sos ru ngila khang kusha sam kinwan man thok sing sos ruru ngila khang kusha mar haliang jong ki ration sim shu kita kejing kata long chi su jungi no shinong mangin
sunday syuk ban sim arliang mar bagi cikwa cing belong bagi kwa baik ban don baik pun milia mar ta chung ka ki chung cing aja sam inum sim syuk nong te ni kan basu ya sagai wan ki mistar liang sha kai ni kami kan ni ki ka parakti ni ki ya kadak ni na liang bungi ni ngim la masuk nu ka chem jing na deng bungi ti pai ba de nagriang kata te ban ong idon men ngimla ban ong ada ngidon yung ngimdon kata ngimla no ka jing wan jong ti nginda sipu sai andre nagaliang yung ini snong ngilap sang ba buk ya ki kot kisla de kluk siep kita ngidon he nagaliang snong yap andre untuk kisim ya katakan liang khubor yang suka ngimla dia kan seperti kila pendek nak kawan ini belum yap nak liang bisi no solo ai ke kan dari kecong pakai jung baik tapi kot jong ki surkar Ubak Renikton leng dok tongkar, Menteri Katanat PHE, jong ke Jylla Meghalaya, mentah ke sengi ke arpau tarik unaiweng, ulayok ban play pajba, ya kawe ke jaka jengok kai, ke balai kerteng, ke Debord Leo, South River Viewpoint, Hashnong Tenai, South West Khas Hill District. Haringkat ke Jingadon lang ke Deputy Commissioner, ke South West Khas Hill District, ke Kongsi Khar Kongor IAS. Lakban kedau hang ne, bahkan ni ke jaka jengok kai, kadai ke jingtri, shimet jong ubak bishila, hakabada lakajong ka bormet wat ula penlut ru ye kepisa haduk san lak tam AA kajing temu bekongsan jong kini ke jaka ka long ban kring bat ban kintiu shishu ye kam jengok kai perthai hapo lakajong ka district hakani ke jaka omtang badon ki jaka ban pek kai ye kijing itnat jong kilom kiwa ni ban pek ye kijing itnat jong ka ri Bangladesh henry ula bu ru ye ki singap kumbakatu ka ni tili habakran na kaliang jong uba Renington ula penpau ya kajing ai khublei na kabenta ka jingla jong uba bishla ubla pen I ya kani ka nuksa babha nama dala ka jong ka bormet ula treshitom ban penwan dur hakar kom ka badai ya kani ka jaka ula ongru bada ka jingdon jong kani ka jaka jongok kai kan salong ka wei kila ban kring ya kinong jongok kai ki banapo ka district ka jilla ni wat ki banabar jong ka jilla ru ka ban salong ru kalat kamai ya ki briu jong kani ka thain Namar kata ula kentu bakum ki ba kidiban long ki biatre lang habaro kiliang khnang ba karoi ka par hapo jong ka district kanang la ban kiu nang ni shakmat hoi ngasko tho hadu kadno kajing don kana mensim I jaj benreu kajing mensim I ri haki kon samla jongi ka bangar sko dai banero kata ya ka mensim I jaj benreu ka mensim I jri ngara karpat hakane kajing ya ka jaj benreu kajing ya kari kalong ka berekam hadu kata-kata bangin don kane kajing ya burom bro ya kiwe bat ngam das ngoi tan lada ki bereu ken aya kanam ban ong ba nasar west kasahil syabe nasar west kasahil syak keli jeng keli ngam das ngoi tan henry ya kane kanam ka bagi aya ong syak syo de kala tan kane te la than ne kane kanam syak syo hak bagi bereu ki keren hak leng ke jaka bat ngara karpat dak jeng ngoi yala ki jong ki samla dak jeng ngoi yala ka dong ka than nga khmi lenti ba kane ka dong ka than jeng ngila men pen kiu ka tourism da kane ka mensim ya ka bangin don kata ka jeng ya burom lem ya ki we kalong ka babaha bangin ya keren katkum kita ki an katkum kita ki an ki kanun ki balabo ka state ka jongi gim sgoi ya ki samla ki balang aktif ban yo ban kwa ba ka sarkar kan implement kan betreka mi kita ki an ki balabo ha ka state jongi ngis ban burom mi ki samla ban ai kubleiro ha ka ba ki don ka por ban yakit khelem ban ya petlam ya kata henry ko ki samla ba leng ba kan ne ka jing pli ya kan ne ka viewpoint jeng ba bli ngakwa berkarpat batong ya trelang bangin long ka daw ngin long ka ketika mon ketika diang
da kata jing terlang ni pergi samla ban penkeu ya ka tourism hakane ka dong ka tanjungi bat ngadang kmi lenti ba om tangi ba beli sibon ba ken me ki entrepreneurs ki ban sedang ni ki kamla jong kini ki tourism activities lah kalong man snai ki hotel lah kalong man snai ki guest house kumbala perkan mau madam mene kalong kabaran kam haduk kata-kata ngah hakajing perkhat jonga madam lapi ong ba haki pausnam kebanuan nga kemi lenti bang kanom da jengai kumta nga kemi lenti ba kibai ba kin sedang no yaki guest house kin sedang no yaki ne ki kamera bandon kamera ki bakar pang katukar ne bansa si kamera ar kamera yaki guest ki bawan haki yang ki jongki hak bagi samla jungi kin long ki kait ban le jalam meki bat kum juru pinjok ban yetre hak kita ki guest house pinjok ban yetre kita ki hotel lese menta ibatai katukar ngut ilayu ban buk kampung tu hakaba ki nong siat kidon ki ban pen khoj kidon bat kumta terter ngak kemi lenti baladon hang neru lese babli in sahab don kam ibreu lai long khun la jong ru in hapan bu hang ne ban ap hang ne hagage ban yok ban krong katukar ne ban yok ban lum khajana ki ban rung hang ne kumta terter ngak kemi lenti bakin don ki wei ki jakaro ki ban senah kene kadur ban na keleng jongi hoat in persyang ban ai ke jing rapkan bangila kene ke jaka jing babli hang neru lai la snama i hang tai ka idon kampalap ban develop sai kene jaka ka bangingi yang hang ne i kemi lenti ban kaliang jongaru kumu MLA ngan yok ban don banta la kumno bangin yok ban bo ka skim na ka banta ban sna ya kene ke jaka ka hakmat ban yok ban sna ya kene ke jaka kenang baki biru ken internet ban yang ke jaka ka bala sna ke jaka ba khoj bat ya ka bakin yok ban rungru hang tai hapo ha ke jaka ha ka bai ba beli in sna ki wei activities la kalong ka children park la kalong ka swimming pool kumbalong ta iri dok ha wat ban sna la sel pila ban ri dok ha ke ba kampla ha ke baki biru ken internet ban pe kita dok haru ki song ni abha ban pe ngile yale chi jaka jengai sa ka perthai ban let pe kenang sakini ki jakari dok ha haba kidon ki dok ha ke ba kam ipla ngilai kenang ban let pe yakini ki jakari dok ha ke bon ki jaka ha ka perthai te kalong ka ba internet hado kata kalong ke ji berkat yang pisa berkat kumno ba pindon ki activities hang thi apo ha ka ba ki beru kinwan hang ne nalor ba kila internet ban pe yakini ka viewpoint ban pe ya ka Bangladesh ban pe yakini ki shongwar sin sapo baro kin yo ban rung hang thi apo ha ka jaka ha ka ba phi pilasna pilabu ikme elenti ba kita kin urlong ha kini ki sngi ha kini ki snem ke banwan Ka office bearer Nonglang Sports Club Combined Mystery OBNSPCCM mentakesngi kala job persyak ya ke DC United da saw gol lanon hak jingi lekai paralog ke belapan long hapo kamadan penden yolendo Nonglang Southwest Castle District Magruan haba pai hak jingi lekai jongge kelas dem wala kalong tang ke jingi lekai paralog ru kala long ke jingi lekai ke bitinan hak ba kirangi lekai kilapan i leki jong ki sam ki phong bekidan hapdeng jong ke jingi lekai na kaliang jong ke OBNSPCCM kalio ban penki jar nengkong lengba u brief starwell karaswai hak minute ka ba arpupra bat lengba kani ke goal ke jingi lekai kala sedang mat isyong shit bha henry kat ba ke jingi lekai ke nangya chakman ke OBNSPCCM kala yo biang sakawai pat ke goal hak balayo ban tep da u Angel Bats naitang haka minute ka balai fikandai bat kum juru haka minute ka basau pulai lengba u brave sakar swai haba pai sa haka jingi lekai jong ka kelami na kaliang ke DC United kamshim la du borno Henry kadang ye ya kunting ban pen pai ye ki gol Henry bun ki jing persang kila shule no nama klem yo ban penrung ye ka ball hapo ka gol kat baki minute jong ka kelami kila nang tulun na kaliang jong ka OBS PCCM kalayo biang sakawai pat ka gol lengba u Brave Star kharaswai haka minute kabasan pusau kumta ke jingi lekai kani gesngi kalakut no haka baga office bearer Nonglang Sports Club Combined Mystery kalatam da saw gol la not persya ke DC United
hakani gisngi jong ke jingile kai perlong hapdeng jukini arthli ki kunhun la sakilang da ki officer sokar jong ke district nadu ke deputy commissioner southwest Castle district Mokruan u additional deputy commissioner ba SC lalu u project director ka DRDA u ba WBM u EE ka DRDA u ba M Karnayor bat kiwe de namar hakani gisngi layo ban play pa ba ye ka VIP gallery Hamadan Pendin Yolendo Nonglang Southwest Cast Hills District. Kumchong ila poisha bukut jongga thup khubor kubli shibon ya pibaro tar hadu begini syam yang pan kubli shibon